Jekk ma tittieħidx azzjoni fuq livell Ewropew biex l-industrija tal-online gaming ikollha regolamentazzjoni ċara u konsistenti fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, il-vantaġġ li għandha l-Ewropa f'din l-industrija jintilef. Din it-twissija kienet waħda komuni fost diversi operaturi tal-online gaming ibbażati f'Malta kif ukoll ta' diversi esperti fuq il-qasam fosthom mir-Remote Gaming Council, l-Awtorità Maltija dwar il-logħob u l-lotteriji, il-Kunsill Ewropew għall-Affarijiet Ekonomiċi u Soċjali u MEPs involuti f'dan il-qasam. Id-diskussjoni waqt dibattitu pubbliku organizzat mill-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta kienet ibbażata fuq ir-rapport tal-MEP Ingliż Ashley Fox dwar dan is-settur li biqbil ġenerali bejn dawk preżenti u anki b'ammissjoni tal-istess MEP fih ħafna kontradizzjonijiet minħabba interessi varji u kontrastanti. L-MEP Roberta Metsola li votat kontra l-kontenut ta' dan ir-rapport tennit li ħafna mill-aspetti f'dan ir-rapport imorru kontra prinċipji bażiċi tal-Unjoni Ewropea u s-suq intern. Fost dawn hemm prinċipju li kien deskritt minn Roberta Metsola bħala perikolus li jmur kontra l-arfin reċiproku, fejn f'diversi oqsma meta pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea jagħti arfin legali li xi kumpanija dan l-arfin ikun awtomatiku fi stati membri oħra, fil-każ ta' online gaming qed jiġri eżatt bil-kontra. Alan Holden mir-Remote Gaming Council qal li hu impossibbli li kumpaniji jgħaddu minn proċess rigoruż għall-aħħar f'pajjiż tal-Unjoni Ewropea u jkollhom jagħmlu l-istess proċess għal 27 darba għal kull pajjiż. U għalli Malta kienet l-ewwel pajjiż tal-Unjoni Ewropea li 10 snin ilu illeġislat l-online gaming u kienet il-pionier f'dan il-qasam. Matul id-diskussjoni saret ukoll preżentazzjoni minn Ewout Koolers mill-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Operaturi tal-Gaming u għalli Malta għandha esperjenza x'toffri fuq id-dibattitu Ewropew. F'kumment li tal dan l-istazzjon, Ewout Koolers qal li l-Awtorità tal-Logħob u l-Lotteriji ta' Malta għamlet xogħol siewi ħafna, iżda issa jeħtieġ li jkun hemm impenn politiku biex din l-industrija tkun indukrata. You can't just leave it in the hands of the LGA, who within its configuration has done a great job in the last 10 years, but it needs broader political support from the government, broader political support and engagement from also the Maltese operators, who maybe in the past have looked too much to the LGA to solve it. The LGA has done a great job, but we all need to engage stronger across all forums, top down, with a very consistent, properly resourced strategy. Fil-diskors tal-luq tiegħu is-Segretarju Parlamentari Edward Zammit Lewis qal li politika Ewropea serja qed indirizza l-isfidi f'dan is-settur tgħin lill-operatur kif ukoll tipproteġi lill-konsumatur u lil dawk vulnerabbli.